ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa ti seryeta yo ita alawas ana pauluan. Ampong, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, ayan ti uniform ko. Apingawan ni G-cabinet ko. Saan kan sa mo ta naglaba? At dalaang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Anya, naglaing ka mo't na nakatulong? Hoy, tapnam mo. Jack kayat ti mabannog, iso at jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, inka sapulan ti uniform ko, itamat laang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numala daw ka manan, ijay pagadalan nyo. Hoy, awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tagdalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalahas ti kasjay nga ugali na. Ay, inakman la sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numala daw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. At da ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja katulong mi. Ay, bigat ang masurunak kenkwana. Jakpan na mo. Nadagsan ti darak kenkwana. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Ada ka di madi nga inaramid kan ni Nana Dali? Awan magkit di. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? No awan matgayam madi nga aramidan kan ni Nana Dali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Madi ti kasta, friend. Anya? Tadayjay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagak laang ti biddot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuot? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka diti umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka pa'y lakanyak? Naglawaan matitabangir alamisaan? Ay, anya ka di, Dorina. Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Ala, da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaang. Sana bale? Agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At iti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito ay. Diyak kaya't amakit-kita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanyak. Awan matdakas ngar aramid kan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakit-kita iti panagrup-rupam. Iso panawan na kun ditoy. Pasensya kan, Dorina. Sige nga roon, panawan kan ditoy. Ayaban naklat na no adnam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko no makikita ka. Dorina, iha, mabalinta ka di tagsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya dayjay, mami? Ibagayon. Gaputa dapay homework ko. Pudno ka di, a pinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan ang masapol nga agipulong kanya? Tada nang idanon kanya kitikas jay nga inaramid mo. Mami. Apay, anya ka di launay ti pagkaskasta mo anak ko. Saan anasaya at tikas jay atratom kankwana? Saan ka a pinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwam ti kasta agalad mo. Pasensya kayon, mami. Bayan nyo, baliwa kon ti madi at trato kaniyaya dali. Rumbong lang.
Gaputa iso tinangay aywan kada kayo ken ni ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo ang naimbaga nakam kan kuana. Tandaanam ko madayta, Dorina, iha. Juan, Mami? Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ang babaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot siya anak, tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya ti kasdi nga ugali ti anak ta? Iso amasapo la baliwan na. Rumbang laeng. Kan saan kumatlaeng nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laeng. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni Mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka kinkwana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni Mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Huston! Jak kayat adenggan ka nyaman nga ibagam? Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak namin kan ka. Kung namat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anyang ka dita. Apay nga uray rabrabiin kat trimor ka pay laeng. Masurunak ngamin ka ni Mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Dayjay kit din ababaunan laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali. Iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong dayjay ababaunan ka ni Mami. Kat siya tinungtan ni Mami. Buisit kon, mas napatpatagsamot dan dayjay akatulong ngam iti siyak mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpat mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti dayjay ang katulong. Janice, bayang pay lang di ta abanak. Sige, aginom takit di. Tapno malipatak ti parikot ko. Anya? Ay pangaasim, friend, ha? Di ka manan agbartag. Amangan kit din umay sagmak ka no masubra manan ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina asaan ang nagpakpakada. Ang mga nodadaka sa mapasamag kan kwa na. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaang ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanyak, isokas jay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kaya ti kinatangkan ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam, Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikutyo. Rimuarte kabsat mo, ket rabiin. Madanaganak, gaputa mga no adadakas ang mapasamag kan kwa na. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Ay, sapay kumaat, awan dakas ang mapasamakan kwa na, daddy. No apay mo't ngamin akas jay ti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kasdi nga ugali ti kabsat mo, ha? Daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputad da kalata akad kadwa. Agpagayam ta, Dorina. Isungadak ita. Gamsaan akayat asawanday ta nga ayunak ti panagbartek mo. Umay kakit din, agawit ta. Amangan numadandanagan ng ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya? Gaputa sa andak nga ipatpatag.
At adda napat patig kadakwa daray di akatulong ngam iti siya nga anak da. At iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlat ta ditan kat panawan na kun dito eh. Kagurkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya, ngam apay matan apabasulan nak. Awan mat madingar aramitek. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanyak. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko mamot, Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo, di pa nagrup-rupa man niya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto ta katulong kalaang, aber? Gaputa na patag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw-awir kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagam. Panawan nakit din dito eh. Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina. Pinagsasawamot man ni Yaya Dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan na kailangan mo kan kuana. Oray ka di sika. Kat day jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita kang adabidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas latta ti pa nagkit-kita yung kanyak. Sige, ingka nagipulong kada mami kan dani. Total, kastamat ti pagalis tuam, ti agipulong. Dali, mabalin ka din nga itimplaan nak pa itigatas, sakbay amaturog ka. mabalin, madam. Mabiit laeng. Ha? Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan ang nasaya at ipagpakita ni Dorina kan ni Dali akatulong da. Isu akanayon akasarita ni Dina ni Dorina nga anak na. Asaan ang nasaya at tikasjay nga ipagpakita na. Gapu iti dayta, kanayon nga agsagit tinakam ni Dorina. Gapu ta ipagarup na, apag may saan dadaytoy. Iti may sa arabii, agpatimpla ko man ni Dina iti gatas kan ni Dali, ngam naklaat iti nakita na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dali, pangaasim tasong batan na. Kayat mo ka din ti pumanaw? Iso anak kaimpaki kan? Anya ka din day taas sa lutsudyo, madam. Dalusak laeng ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapu iti nagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano saktikas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to apumanaw dito yung mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Kan may sa, dakkel unay ti utang ko anay bag-anakam kada kayo. Arig na utang ko tibiyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit laeng, madam. Itimplaan kayo iti gatas. Tapno alalisto kayo ang makaturo. Naimbag abigat mo.
best friend dyan. Naggwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yan. Pati rayo kan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka inton madamdama ijay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko ken ka best friend. Saan ka naimot? Angam puwera angaw. Ha? Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi ijay kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Ha? Ala ka nga, Daniel. Ha? Di ka di man ng Dorina, di pang pangagam? Saan mo charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manen ti nakita, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumama na makiapa? Umay kakit din, pumanaw tan dito eh. Pangasim kumama ng Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. E dinto tawan mo't la ang panangisakit mo kanyak. Iso apay pa'y anak latan. Ikak iti pagnakman day ti kaadalam abastos. Yeah! Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Kat! Anya kumano babae Saan ka akabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan, no kastalaang. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapaspasagidan ah? Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka Dorina. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Dadin. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. kaya't konti agina na, Daddy. Pangasiyo. Inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikaus-us kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan ta kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay ha? Amado, Baybay anak laeng di na. Agbalbalinen na bastos daytoy nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugali na. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin dak, Daddy. Mami, sa anak tan amakiap-apay di pagadalan. Rumbeng laeng. Tanu ulitem pay ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik out ka di pagadalan nyo? Kaya't mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan tun maulit? Yaya Dali, apay nga agsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay jayan damami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan na. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siyaw ti langana. Ha? Tumartaraigid mat dagiti luwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa'y dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakasimat ni Dorina. Nuapay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang naka. Rumbeng laeng. Gapo tay paypaysok ti mang pasardeng kenkwa nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gaputa amangan no isuntumot laeng ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapag nakman ng tikas di anapasama. Kat saan nanton nga ulitan ti makiapa. Sapay la kumatakasta. Mala, ikakitain no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. Adto iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali.
Nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Huwag, madam. Sige nga, Rod, panawan kayo pa ititoy. Urayan nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laang, Dali. Amok nga adupay dagiti nasken nga aramida. At iti meriendayo, madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga, Rod, madam. Panawan kayo pa ititoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos dahi nakatulong yo, Dina. Sana pimampanaw. Wen nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kanmi nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang namutan nga anak dagiti anak yo. Wen, kat day ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga ang mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, huwag kaya, Mare. Matuloy ka diti meeting tayo inton umay a Domingo. Awan, Mare. Iso day ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta, Mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la ko ma, tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Uwen nga rod. Ngamno ita, saan tapay la panunutan day ta abanag. Agrubwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, Mare. Yaya, Dali. Nakita ka rin mo da mamakat ti kayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita, dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarag inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana oh. Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamom? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanagan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputa awan karbangak. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga taan nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panangkuna. Yaya, Dali. Ha? Agsangsangit ka? Ay, Nabannog ka ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Aginana ka? ay isaan dyan. Sa anak ka nabannog. Ay, gayam. Apay nga inasit kanak. At ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsangsangit ka. Iso nga inasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso, Barok. Uwan, nalabit abannog ko laang. Iso akla at na nagsakit ti ulok. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, pudno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadiyo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wen, dyan iho. Di mi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan ditoy. Gaputa saanen asabsabali ni Yayayo Adali. Imbilang na kayo meten kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanen anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas, diba? Uminom takit di. Agbartot ta. Saan kumakas na ti aramidang friend? Ipakitam kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan, agawit kan. Itulod ka ni Jabalayo. Saan? Diyak kaya?
No di na kaya't kaduaan dito syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan, ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kung naniyaya yu adali. Ay, madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. Nuapay mo't ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akuntraan, no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, mami? Ay na, iho, jak amuno asino ti immalaan di kabsat mo. Agpada kami mat anasingpot ka ni daddy, oh. Ay, mabitaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kaya't ko pa iti aginom iti anak. Kaya't ko pa iti uminom. Apay aya nagbartak ka iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaam. Charis, agsublita iti bar. Kaya't ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartik ni Dorina. Iso nga tulod kon dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman agpaykit di. Gaputain tulod mo ti anak ko. Ama, dyan. Umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarrak iti kabsat mo, iji silid na. Agbaliw nga tatirik na ni Dorina kanina na dali akatulong da. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Nana Dina, gaputan nakita na nga engkarga ni Nana Dali, dagiti kaus na iti maleta. Iti sabali abangir, nakaungat ni Don Amado, gaputan nagbalinan abastos, ti panagsasao ni Dorina, kadakwada. Isuan na ibaga ti Don, asaan dala nga napagadalan da itoy, no kanayon matlaeng, ti panakiapapa na. Gapu iti dayta, nagbartak manan ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Charis, agsublita iti bar. Kaya't ko pa iti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartik ni Dorina. Iso nga tulod kon dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman nagpaykit di. Gaputain tulod mo ti anak ko diti balay. Dyan, iho. Umay ka. Tulungan na kamang isarak iti kabsat mo, iji silid na. Un, mami! Umay kan Manang Dorina. Kumpot ka kanyak. Asibayan ka. Tapno saan ka matumba. Kaya't ko pa iti uminom. Nasakit, tinakam ko ka ni Daddy. Sanak nga ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang kami nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso nga isursuro da kay tinasayaat. Ala, aginanakan. Agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti dayja at tao. Kasano a disiplinaan, kat awan mat dengdenggan na apamagbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, Amado? Patsyak nga agbaliw tumutlaang ti anak ta. Kaasimat no sumuko ta amang korehir kan kuana. Ngaman niya nga ro ti rumbang aramiden ta. Wenno, ipantalaan nga ni di Amerika, tabarang agnakam,
numayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramidan ta. Adya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, nga yadayo ta dito'y Pilipinas ni Dorina. Panagkunakit kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason, no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga ron. Padasan ta kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Munay magtagdikastoy. Nagsakit ti ulok. Oh, at ti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maika ti hangover mo. Idasaran ka iti kanum inton madamdama. Sika manan? Awan la ka din ti sabali a rupa makitak ita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat sikala ang timabalin akatulong mi ditoy? Adupay dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin, jakon kayat ang makita ti panagrupropam. Nagsakit mo ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw aklaang no day tati pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itan ti ipapanaw mo? Saan ka alapdan no dayta ti ipagarup mo? Talaga ka di mo mapaliwan ti kastang ugaling, Dorina. Daddy, anda kayo gayam dita? Nangag ko ti panagsasaom kini Dali. Apay ka ti anagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan anaragsak no daak dito ibalayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanya. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputa na suruken na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta ababaunan ngam iti siyak, Daddy. No kastamot laang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot laang. Saan na masapula pumanaw ka, Dorina? Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangig mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat iti kan nga agadal. Anya? Nga mapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wano saan, masapul nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti biddot nga aramidam. Anya? Dayta ka timadi kada kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan, no anya ti marikriknak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tapno agnakim ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka da kayo dayto akatulong nga miti siyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnakim kan, tapno saan ka akanayon a maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Ang talawak dito balay. No ipilit yu ti kaya tiyo, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, manoy. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani Dali ti pagpupudutan na. Anya? Apay matakas ta? Saan mi amaawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin.
Kasano nagtalaw kat saan ang nagsubli. Sigurado asan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasama. Kat, anya nga ron ti plano yung aramidan. Bye-bye anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaang ni Dorina iti Amerika. Parang makapagpanunot iti nasaya, numaya dayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday tati solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y laptad. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, Barok. Katagyaman na gaputa magustuam ti nakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakmet. Aramidak dagiti pagrabangak. Tasaan kat amasango dagiti dadakelyo. Malakit ding alaamon ti balon mo tamapan kan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamang isagan ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adtoy, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itaka ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga... Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak. Numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramiden nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo ti dadakkel na. Sigurado ka? Uwan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramiden nyo. Agyaman nak nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo latta asardangan abagbagaan. Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti ibagam? Bagkatam dagiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan may sa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kayat mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Ha? Bumawiakan ka. Gaputa ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala! Dara sa mapagkatan dagiti ginatgatang ko!
Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing kakadingam iti siya? Ha? Si kakaditi amo iti dayto a pagtaengan, ha? Ay isaan Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong kalaang. Nawatam! Pasensya kan Dorina. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Una yun, ti kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latta ti kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik nga. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamangtan kadamami kan daddy. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dahi abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate kay ti panagadal mo, saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayto nga ro ti pakaragsakak. Iso nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputaawan matla ang ti maaramidan da. Ay, jakam mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno saan tamala daw. Hello kada kayo Adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo kadin? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan may sa, anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka di Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mat madingar aramidan na kan ka Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas tiro pa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumaamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Uro-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Hangem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabalin nyo apagyanan ditoy. Ng pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang rod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga no sabwagan nakmanin iti pulbos. Mida! Nagkalma ka kumandorina. Bye-bye amon a pumanaw ni Daniel. No talaga asaan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo Adwa, Jan, Dorina? Saan kayo ka di amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang auresan na siyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni Esculio, iho? Tinapatag kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Paspasagidan dak ka di manin, daddy? Dorina, iha. Saan akas ti kayat asaon ni Daddy iti daytaan na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di pa nagsarita tayo, daddy, mami. Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y tadenggam dagiti ibagami ka ni Daddy. Nakatugawa ko, mami. Ibaga yun, no anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit ya Amerika. Ijay kan nga agadal. Talaga ka di nga ipilit yun dayta, daddy? Jak kaya ti mapanijay. Jak kaya ti mayadayo kata kayo. Ngamday tati pangadang mi ka ni Daddy iha. San abali? Agsubli kan to ditoy no kayat mo.
Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo at Donato. Patsyak asaan da ka baybayan. Si kapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. No kumatasan na natangken ti ulom, adayo ko mapanunot mi kini mamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga asandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Oh, Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidon tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali, Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw, no pilitan yu amapan ijay Amerika. saan mo't siguro? Sapay la kuma, tamaawatan na ti rason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka. Charis, jak dinamnama da ito'y. Oh, apay ka di akas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nagdadadi kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak no anya ti parikot. Saan nagkayam ang makapagturpo si ti high school? Gaputaan do dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay ti bartak ni Dorina. Isu nga intulod da ito ni Charis, iti balayda. Iti sabali abangir, napanunot dagiti agasawa nga amado kandina, nga ipandala nga ni Amerika ni Dorina. Gapo iti saan anasayaat, nga ugali ti balasan. Gapo iti dayta, ad-addan ang nagaramid ni Dorina iti saan anasayaat, iti babaunad da. Ijay matpagadalan, nagdanag ni Dorina, gapo iti naamuan na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti aramid mo. Diyak kaya ti agbati dito high school. Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagam laangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak amo no kasano ti panangibagak kadakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan na ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kugtaran ka langan. Ay, sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan no makaungat manan kan ni daddy. Di nakpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, rabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka. Murumor ka pa'y laang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita.
No di mo kaya't apadong paran kalangan. Anya, talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon. No talaga asaan ka malapdan. Agan-anad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Ha, manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar, iti kasangay ti may sa agayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Oh, wen nga agpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed, ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na akayat ti mapan iti Amerika tapno agadal. Di na kano kayat ti mayadayo. Kat, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunak, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anya nga ti rumbang amaaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunak, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasak tumanan nga ibagaday ta ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawid ha. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya at tasimangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho? Rimwar ni manang Dorina. Kat intugot na pa'y ti kotse. Anya, linapdam ko maa. Ang mga numapan man na nagbartek, kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Ngamjak na lapdan. Gapot ako na namot ngamin apadong paranak no sa anak nga aglisi. Anya? Oh, apay matan ang nagbali na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmot lang iti kabsat ko, mami. Ang mga nuadang agpaysudakas ang mapasamak kan kuana. No agmaneho ang nabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Bareng sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak kan ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to ti dakes ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga agmaneho, no oray na kainumak. Isungarot nga data ita ditoy, tapnoag-enjoy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadag iti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo pa nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rot ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat. Sigurado nga at nga ung tandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang tagparikot. Lipatan tapay lang dayta. Aginom takiti, tapno malipatak tinadagsan a parikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas kamot na maururaman nun. Kitayom daytoy nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anya min ayati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basaam ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapanta no iji pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga numaipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul kano ang mapantay jay, gapo ta ipalawag da, no apay asaan pay ang makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya? Ang apay? Apay asaan ang makaturpos ita atawan ni Dorina? Ti
amok kat agad adal mo't ang naimbag. Mapantay ton bigat. Masapol ang maamuanta. No apay asan ang makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga may kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agidasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulaangan. Inasikgan ka. Gaputada kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad adal mo't saan ka di? Kasta ti amu tayo amin. Nga maamuan tayon tutipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami ka ni Amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasamak. Anya no bilang pudno ti atap ko. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumuarak dina. Inaksukunen ni Dorina ijebar. Anya, ang sa dino abar. Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Saanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mitlang agpaiso, no adda kaduam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantan dali. Masapul amayawid ta ni Dorina gaputarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusa. Nagbayat kas ti abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kung kumpurmi man ang bagbagan, Dorina. Ustukit di dahi na pa nagbarbartet mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man langan, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka naman pa nagsala? Umay ka kit din, agawid tan. Ay, diyak kayat. Dito ito pa'y laan. Takayat ko pa iti agbartan. Sir, dagijay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti day jabanta. Umay ka, asit gantay da. Wan, sir. Charis, agorder ka pa iti mainom. Naibusan ni Arag. Dorina, addan da dadim. Una yan ti kasta alangam, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Dani, apay nga adda kayo dito eh. Kasano anaamuan nyo nga adda kami dito eh. Sana nanas ka na maamuam no kasano anaamuak. Ala, tumakder ka di tan tagawid tayo. Diyak kayat ti agawid. Kayat ko pa'y ti ag-enjoy. Pay andak pa'y lang dito eh. Sana bale. Adamot ni Charis ang kadwak dito eh. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na bartekan. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Eh, unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin matan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan anakitak. Tiyan niya, iho. Nakitak ngamin i Jessie Lidyo kan ni Daddy.
ti may isang adoption paper. Nakitam ti adoption paper? Huwag, mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko iti dayjay. Amok asaan atong palbiag a mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Ta isalaysay ko ti amin ken ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada ako. Dali, saan da ka mat apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino matlaang ti papanam. Amumimat nga awanen pamilya mapagawitan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y. Aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige. Umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balay yo. Kat ipalubos ko nga ang punan nyo ti pasngay ko. Agyaman kami unay, Dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel na. Husto ti ko na ni Amado, dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ama sakbayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan iho, kat impatagmi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kanidadim. Kas tagaya, mami. Ngam sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuana? Mang namnama kami, nga agbaliw tumatlaang ti kabsat mo. Sumurot kan kadadadim, Dorina. Kaya't kumutun ti agawin. Anya, ngam dyan pa'y kayat ti agawin, Charis. No, tinangon kayat akaduan dito'y. Panawan maglatan. Tumakder ka ditan kunak. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamot Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Taas sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit dali? May sakala ang ababaunan. Iso nga awan karbangam amang mandar kanya! Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan a maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di ka nagpaguyod. Adda tayon dito igit ti kalsada. No nagaddayon tumot nga minti ayan ti bakante aparadaan. Ay, tsak pa'y kayat ti agawid ko na! Hoy, Dorina! Di ka taray! Dali! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.